Yet also ewo ensem from a doctor we Afia Kenten ono ene Dr. Penia or the Natural Way Herbal Clinic and Dr. BPM of Idemha Meche Fonton from Jimmy so no waba church or see a fed dear wo be a ye o de niama ho do ba ko mienu bi ka ho a ene so ye na yen hye ne so enkai se niama ho do a ye de ka ho ma ho fe no atumi adi mu anasa akọ nanim no ensunsuan so bone so ebata ho. Yeah, very dangerous. Sodium sulfate. SLS. Can it is what do? Oh, the two bands when ye. Unga Obako school pan say, oh, carbon sulfate, sodium, and some sulfate, and anson sodium. Oh, who's that? Who's then get the pan? So, and yes, sodium na ede aduane say sodium chloride and chinibi. We near the shampoo. Okay. We na one say me hwie kakra gu nsuom. We nsuo. Okay. Me hwie kakra gum. Samna ye samna bebrebe no. Eno na odigumu manipu ahuro shampoo. Okay. Okoto. Wako ahofento aso salon okwakoye uti. O de me oso ne kakra. I have abode mu nyasapende ekono nti. One say adani ahuro. Puku kra. Within a twinkle of an eye. Na adani ahuro. Ni atie ne say chemical na ewom no de be ma wo ahuro no. A relax uti no. Ba later no. So all the chemical name you can say relaxes. We move uti more than 3 times a year. Who need 60 years? Who benya cancer? But those is so my be what I remember. So all the idea with sulfate, sodium lauryl sulfate. Shampoo a woman no. Mo all the a year uti bebre more than twice a year. Who bet me akonya cancer? Because all the way can one no the mercury asom. Hey. Near Sradia or Cotasrano. Mercury no ma wo ye gom. Obo se wa so obi a oba kwakwa wedding nya wo na wo koye. Oba kwakwa wedding ma me nkran. Ma me choko. Ma me kolegono. Yes. Ma me ekuapem oba kwakwa wedding. O se an yesese de an yese me fa me ho. Ma me yesoko na me ko me tiase me tirinwi ya twene ye hunu se I from ame na ekono. Na wakokofa enku a formaldehyde and formalin any mercury any other chemicals aerosols ewum e kan wo body a enya wo body ne nko a na epo no wo bo se edidi ko wo mu e ko wonsunum ene wa wodie mu